ngiqhubeke mina nalokho ebengikwenza ngikhale nje ngixolisele athi ifoni abakayitholi khona ngifake i-tight ebese ebona lokho sengilokhu ngiyale nale mina ngiyenze into ayishopha vele ayidonzile i-tight engangigqokile ngithathe bambe i-tight athole abambe nefoni ayikhiphe i-tight engabatsheli laba abanye ukuthi sengithola ifoni futhi kulo because bebehamba ngikuzindleleni ukuthi awunayo wena ifoni eyithashi angibatshela ukuthi anginayo mina leyo foni mase seqedile okay alale nami-ke lo wokuqala asuke bese kulandela lo wesibili asuke yena ale kumina azasusha azathi lo munye ngeke sungaphela manje asuke sithi mase simile lo mfana omncane umile nje asibukela yena lo mfana omncane mhlambe estimate i-age yakhe lo mfana omncane unga-estimate ukuthi mhlawumbe wayena ngaki na 17 Eqhubeka nje bekhulume namfana bemhlohla asuke lade khona ezemina sengisungile sengimike nyawo manje ngithi bayangiyeka ngiyahamba eze nomfana omncane besihamba endleleni uyena ebengisondele kida kakhulu and uyena bengikhuluma naye ukuthi ngimbuza ukuthi ngisaphi yonke leyo nto ukuthi ayinto nami besithi sokubamba inkunzi kuphela ngazi manje ukuthi laba benzani manje then nomfana omncane afike kumina aqaqe ibhukwe naye laba bawuthusa beqedile qaqe ibhukwe umfana omncane athusa ablesini ngumhlathu endleleni ebuya eThekwini and imoto cause ibhizinisi ingasekho ngomhlathu imoto zaqala late Ngicala lethi imoto ifike ngabo 8 edobheni lakhona la ethubhela sehle nalobhuti kunobhuti owayeze khona ngala ngasekhaya akasazani kodwa siyangandawonye angitshela ukuthi asuke sizozama ukuthi sihambe simise imoto ngendlela kuzowase kuntambama imoto zingasekho emola sihamba ngendlela kunendawo lapho phela khona itiyela ihlangane nalabafana abathathu kungabanaki kodwa endleleni ngangihambe ngisho ukuthi angisafuni ukuhamba ngikutshela lokho ukuthi angisathanda ukuhamba manje angizizwa kahle like yena-ke lokhu insist ukuthi ngiqhubeke ngihambe ngithatha ifoni sebedlulile labafana ngithatha ifoni ngifake kwi-tight ifoni yami ngifuna ukuthi ngithatha ifoni ngifake kwi-tight qhubeke sihambe bejike labafana besilandela bethi mase besilandelile abafana besidlule beyoqasha samuye phambili bese mase sisondele kubona then bese begcwala umgwaqo bewu-3 oyedwa wayephethe isibhamu omunye ephethe isando kukhona nomunye omncane una-17 Manje ngibamba lona ophethe isibhamu angibambe ashoni nami kunendawo nje ushona izandla ngala kunothukela angibambe lo ophethe isibhamu ashoni nami izandla sithi singakafiki nje kudenyana laba bawuthutho bebamba ubhuti lo kade ngihamba naye masifika samuye nje angimise athi angikhiphe ifoni ngikhiphe konke engikuphethe ayi ngikhiphe imali nefoni anganayo imali eningi nosuku ngikhiphe imali ngikhiphe nefoni bathulula isikhwama ngiphethe namafayili asekhaya kunezinto engangiyilanda khona bese qhamuka laba bawu2 bephuma kubhuti mabefika kuthina lo bhuti lona asukumayo ukhuluma nalo omunye umdala ongaphakathi ubanjiwe asondele bakhulume bobawu2 ebesethi asambeni ushona izandla ngithi mina hawu sengikuthathele nje enifunayo yini manje bese asambeni wena ukhuluma kakhulu ukuthi ngiyakhuluma ngikhuluma ngeke kube bengishaya-ke siqhubeke sishona izandla ukuhamba kwendlela nje mangithi ngiyazama ukukhuluma oyedwa lo ngaphandle uqhubekile nje bese ngishaya ebese sengiyabona manje ukuthi ayingeke la ayikho indlela ngempela ngijwayele ukufika emakhaya kodwa ngiyabona ukuthi ayikho indlela la sengiyaweza uthukela sengiziduze namanzi kakhulu abaqhubeke behamba sifike kwenye indawo nje
evulekile angazi ngicabanga ukuthi mhlawumbe isport sabo la bakwenzela khona lapha. Masifika bese thi lo yedwa hayi asihambe ke manje sesiyama. Ngiqale ngithuke bengivele ngithukile endleleni. Ukuthi siyafike manje ngilokhu ngikhalile because mina ingane encane ngibatshela khona wonke lokhu ukuthi ngiyingane bengayenzi into ebhedayo. Hayi beqhubeke. Bese masesimile athi lo munye asisahambi ke manje bafethu anihambeni ke nishiye kancane ngisafuna ukuba busy. Alright. Ukuthola lo munye ukephi lo bhuti lo uthiwa ukade uhamba naye ukephi ngaleso sikhathi? Akasekho yena ngiyababuza laba endleleni ukuthi lo ngababuza sebeqede konke abayekwenza ukuthi ubhuti lo kade ngihamba nabo bangitshela ukuthi ubhuti lo ubalekile. Ngibuza ukuthi uyini naye because ngabhuti lwana ngathi babemazi ngoba babengiphikisa mangithi ngowakubo. Mangibatshela ukuthi hayi ngowakubo babomncane kuze emngcwabeni bebone ukuthi hayi babelokhu bengitshela ukuthi nginamanga ukuthi lo muntu owasekhaya sihlangana endleleni. Yeah. Khona-ke lapho ebese lo ngilokhu ngixolisa-ke ngikhaleke batshela ukuthi ngayenzi leyo nto nginani ingane encane hayi angabi nankinga. Ngilokhu ngigayisa-ke manje sengiyakhala phela nangu nomuntu usekulala hayi ngilokhu ngirawundile ngirawunda nomncane lo ngiyobambelela kuyena ngibabamba bonke manje because lo ngaphandle yena obelokhu insista yonke lento le. Hayi ebese yedwa yangibamba ethi manje ngilokhu ngibanga isicefe ngibabangela nomsindo yonke leyo nto. Lo omunye athi angisheshisa angishaye ngoba uyabona ukuthi manje ngilokhu ngiyale nale mina ngiyababambezela angilalise phansi yena angitshela ukuthi ngikhumule ngiqhubeke mina nalokho ebengikwenza ngikhale nje ngixolisele athi ifoni abakayitholi khona ngifake i-tight ebese ebona lo singilokhu ngiyale nale mina ngiyenza into ayisho avela ayidonzeni i-tight ngagqokile the time ebambe i-tight athole abambe nefoni ayikhiphe i-tight engabatsheli laba abanye ukuthi sengithola ifoni futhi kulo because bebehamba ngibuza endleleni ukuthi awunayo wena ifoni eyithashi angibatshela ukuthi anginayo mina leyo foni. Mase beqedile okay alale nami-ke lo wokuqala asuke bese kulandela lo wesibili asuke yena ale kumina azasuka azathi lo munye ngeke suka phela manje asuke sithi mase simile lo mfana omncane umile nje wasibukela yena lo mfana omncane mhlambe estimate i-age yakhe lo mfana omncane unga-estimate ukuthi mhlawumbe wayena ngaki? 17. Eqhubeke bekhulume nawo umfana bemhlohle asuke la ade khona ezemina sengisungile sengimike inyawo manje ngithi bayangiyeka ngiyahamba eze nomfana omncane nomfana omncane besihamba sihamba endleleni uyena ebengisondele kuyena kakhulu and uyena ebengikhuluma naye ukuthi ngimbuza ukuthi ngisaphi yonke leyo nto esho ukuthi ayinto nami besithi sokubamba inkunzi phela ngazi manje ukuthi laba benzani manje. Then nomfana omncane afike kumina aqaqe ibhulukwe naye laba bawuthusa beqedile qaqe ibhulukwe umfana omncane alikhiphe ngivele ngimbuka emehlweni ngqo yena ngimbuza ukuthi nawe mfethu kade kungathi wena uzolanda nami manje nawe usungaze wenze lento yenzayo isho ukuthi umfana omncane ashawo nembeza angiyekele kanjalo athi okay ngeke ngize ngikwenze lutho vela ngifuna into engiyenzayo ukuthi yilaba nje angazi mina wenzakani manje ame phambi kwami umfana omncane sabona umalume lo munye ukuthi lo akenzi lutho asuke aqhubeke lo ngaphakathi futhi siyahamba siyakahambi siyaqhubeka futhi ukuphinda mina aqhubeke-ke yena lo bhuti lona ethi maseqedile ethi angihambe ngiyogeza siseduze namanzi laphaya ethi asihambeni siyogeza ngiyaqama ngithi indaba ethi ngihambe ngiyogeza athi hamba ogeza uyangithethisa esho ukuthi ngiyabuza ngihambe ngiye khona emanzini ngifike ngigeza angigezi lokho ukuthi ngiyagezisisa ngiyageza nje lokho ukuthi nginovalo phela ngisuke bethi ngigqoke-ke manje ngigqoke i-tight ebese
ngiyabacela ngithi mina ngisacela ningiphelezela uncumo ngoba sengiyasaba ukude ekhaya laba bengibambele khona bathi sengiyasaba manje ngicela ningiphelezela ningaze ngihlangane nabanye futhi abangeke beze bengeke abazongibulala hayi abegoloza ukuthi bengiphelezele bese angeke ngibenze leyo nto bona ekhaya lami kukude athi lo yedwa sabe ngithola ekhaya okuyena oqale yonke lento bese ngiba novalo ngisho ukuthi ngize ngikwazi because bengihamba ngimtshela nasendleleni ukuthi uyangithusa hayi athi yena okay athi lo mncane okay asambe ngizolala ekhaya lami bese ngiyavuma mina umfana sengivumisa ukuthi ngifuna ukuthi mangivuka ekuseni vele ngikukhomba ngene ukuthi bengilalise la ajike umfana athi ayingeke kodwa ngeke mfana ukuthi uyakulalisa ekhaya ebese ekuseni uyangibona ukuthi ngubani uma singangiphatha namaphoyisa ayingeke akukho ayikho indlela esingenza ngayo bese ngakhumbuza kunomuntu wesihloko nasekhaya ngalaba ngibambele khona ukuthi ngicabe ngishiye khona okay bengiphelezele ngathi ngitsile nje kubona ngathi ngiyasaba kodwa nje ngabe ningadedela igazi ngathi akwenzeke noma yini because mawukuthi angiyenzi lento abayishoyo bazongibulala bengiphose khona la emanzini bengiwokhise mafike emgwaqweni mawukuthi qhamuka imoto yangiqashisa sinde siqhubeke sonke maqhamuka imoto becashe futhi bengiqashise nami then lethu isale ngemumva kancane umfana omncane angipheleze ngikhathele ngikhathele isikhona neplastic abayithola ngabaphethe bezinto amaphepha nje sishesheke nomfana angishiye egate la engangiya khona mengifika khona endleleni umfana bese ngiyamtshela ukuthi mfethu lo lapha phambili uthatha ifoni yami and akazazi angitshele showcase le ufoni usho ukuthi uyidayisa yedwa athi umfana omncane ufuna ngikhulumele la kubuyisele yini ngithi mina vele ngiyazi angibuyisele kodwa bese ngikwazi ukuthi uthathe nefoni yami lo masithi umfana omncane okay mfethu ngizobona ukuthi ngenze njani siqhubeke sihamba mase ngilethile-ke ngifike khona ekhaya laphayana befonela uma namaphoyisa befike kanye uma namaphoyisa amaphoyisa angithathe angise esibhedlela nami amaphoyisa ngichaza ukuthi kungigezisile so angazi ukuthi kuzoqoqa kufakazi obanele yini because lo ngaphakathi vele uyambona ukuthi unolwazi ukuthi umuqeda sho uyamgezisa umuntu ukuze kungeke kuze kube khona ufakazi esibhedlela ngisale bezama ukungisiza nabo ngendlela abangisiza ngayo then bese odokotela bethathe ngona-ke ama-test ekuseni ngiyovula icala ngingakuthatha-ke ngivula icala bese kuthi kudlule eminye usuku futhi ngomhla ka-4 umalume wami afike angibuze ukuthi angicathi angichaze yonke into because lo bhuti lo ubalekile ngesikhathi sibanjwa ungase ngimtshelile vele ukuthi ngubani wayefunda nomalume bami kudala ebese fika ecela ukuthi ecela kufonelwe oyedwa wasekhaya osemndenini ukuthi ebatshela ukuthi kunengane eyade ihamba nabe yabo esalindile akayazi leyo ngane ukuthi ifile noma kwenzakaleni shuthi-ke umkhulu watshele yena umalume afike ekuseni azongibuza ukuthi kwenzakaleni ngimchazele ukuthi kwenzakalani hayi umalume ahambe la engaphumela khona la ngafikela khona mayefika khona ababuza ukuthi mabecabanga ngoba ngathi umkhuba vele osudumile ngale obani nje engasolakala mhlambe ngabe ibona abathatha ifoni yami umalume ngokubafuna akasho ukuthi obani abalane nami uthi lo sothola kuyena ifoni uyena ozokwazi ukuthi abe nolwazi lawo yonke lento le azame-ke kubuze kubafana bakhona lapha ekhaya bese beyasho abafana ukuthi hayi ukhona esincabanga ukuthi ngakwenza ngoba vele uyaganga besho omunye umfana omnyama nje hayi mabemkhomba lo mfana afike naye umalume la ekhaya amthathe khona lapho anyuke kuqhelile kancane amlethe la ekhaya angibuza ukuthi akuyena lo ngithi mangibheka lo mfana ngiyabona ukuthi no akuyina lo kodwa umfana mabembuza omalume ukuthi ifoni kubani uyabona ukuthi uyayazi ifoni ukuthi ayifuni bangibambe ngasikhansini umfana wazi yonke information ngale ndlela kwangathi wayekhona belokhu bembuza ukuthi wena wazelaphi yonke lento wazi nanesikhathi wena uyazi-ke wena uma ethi wena sho ukuthi wena uyabazi laba abambambile umfana aqamba amanga ngathi omunye umfana nje ujabule hayi kwehliwe futhi umalume ahambe eyomlanda yena lo Njabule kuthiwa uyena lo mfana lo
esethi uyena uNjabulo lo ethi ngibonile kuyena ophethe ifoni. Mafika uNjabulo eselandiwe ngiyambuka futhi naye cause laba bantu laba noma kwakuyisebusuku kodwa ngababona nangikhola ubabona cause ngangixolisa ngize ngibabuke enhlambeni zamehlo. uNjabulo uma efika yena ngizimbone nawe ukuthi no manje akusuyena futhi imali seyadinwa-ke manje ukuthi yini abantu lo elokhu emenza isilima kanje emshayisa ama-up and down cause uyalazi iqiniso. Bemthatha umfana-ke bexoxe naye ngendlela e-right ayigcine selikhuluma-ke iqiniso ukuthi hhayi umuntu okuyena obambe usisi lona ubaba omncane bengisabi ukusho ukuthi ubaba omncane cause ngiyamsaba ubezongishaya noma ngibulale. Uthathwa yena umfana sekiwa kubaba omncane sekhanjwa nami manje ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhombe phambili bengalokhu bethatha beletha. Masifika phambili ubaba omncane angakambuki ngqo cause ngisaqalaza lo mncane cause ngangifuna ukuthi uyena engangimbona kahle engambona kahle. Ubaba omncane alethu la naye lethu ubaba omncane ngisambukisisa avele akhiphe ifoni ayikhiphayo ifoni ayikhipha sisesigamekweni engingambuza ukuthi isikhathini kanti uzoyikhipha ifoni ngibona isikhwama ngemumva siblue bese ngiyambukisisa futhi sengifuna ukuzwa ivoice yakhe cause bonke ngiba-recognize ngama-voice ebese yaqhubeka ebese ngiyamkhumbula ukuthi uyena lo ngitshela imali ukuthi uyena ngisho ukuthi uyena lo sengiyabona ukuthi ngibona ngani ngichaza izinto engibona ngazo nefoni ngichaze nje yonke aqhubeka aphike. Umntwana lo bebanje yokuqala kuthiwa akakhipha abanye laba abawu-2 ukuthi ubani cause lo uyaphila abakhipha abawu-2 laba abawu-2 abashoyo kunomfana nomncane okuyena ophethe ifoni yami. Ifoni ngiyayifonela ngayizolo iyaringa iya-answer kodwa kushiwo lokhu. Mayefika umfana omncane ebuze lo mfana ukuthi akusuyena lo umfana omncane ngamuzwa isimeni sakhe ngophaqa ebagqokile nangendlela akhuluma ngayo cause yena engangikhuluma naye kakhulu. Bebuza ukuthi akuyena lo mengibuka phansi yena ngibona ophaqa ngisho nanokuthi uyena lo isimeni sakhe nangokuthi siyalingana ngimfishane nami nangokuthi siyalingana nje ngimthesta yonke into engangimuzwa ngayo ngalolu suku. Bese ehlaliswa phansi umfana sengishilo ukuthi uyena. Ubuzwakala ukuthi ifoni kuba mase yasho umfana athi hayi ifoni ikhona kuthiwa akahambe ayilande ifoni kuthathwe yena okusekuthiwa wena usuzokhipha abanye lo oyedwa uyaphika kodwa ngilokhu ngibatshela ukuthi uyena lo. Kube khona ubhuti la khona nangokuthi bese kukhona amadoda nje amaningi umphakathi wangakhona ngale othatha lo bhuti ophikayo aye naphansi kwesihlahla ashutha amsesho ngendlela yakhe then abuye futhi angisho ukuthi uyena kodwa lo khona ulwazi analo ngilokhu ngibatshela ukuthi uyena lona kodwa yena uyaphika. Uthatha umfana lomncane uyena e-police station mase police station umfana akhale amemeza asho ukuthi ucela ukukhuluma iqiniso ukuthi wobani abawuthula abade nabo. Mase asho ukuthi ilo esimshiye lapha ngenyumba lo bephika uyena ubengisabisa ngamehlo engitshela ukuthi uzongishaya mawukuthi ngiyamceba kodwa yonke lonto wayikhuluma ngamehlo. Ayikujiwe futhi makufikwa usahleli futhi umphakathi wangakuba usamphenya ngayo yonke lento. Befike bemthathe-ke naye eyoboshwa. Amaphoyisa siwatshela ukuthi kunomunye futhi oshodayo. Kulaba abashodayo usendaweni yokuthi umlisa bayalela amaphoyisa ukuthi ukuphi lowo muntu loyo. Amaphoyisa asho agcine ngamlandanga khona manje akaboshwanga loyo. Ubhuti-ke lo mncane cause ku-statement ngangibhalile ukuthi yena akenzanga lutho yilabo abawu-2 ngachaza sonke isitori. Yena-ke bagcina bemkhiphile omncane kwathiwa uyena ozoba ufakazi wami enkantolo ozochaza yonke into eyenzeka ngalona suku. So njengamanje into enzima kakhulu nekuphatha kabuhlungu mangilalela isitori sakho ukuthi lo omunye ngampela lo uthi wayekade ephethe isibhamu akakaboshwa namanje. Yebo ukuthi uyena lo sangaphandle namanje and uyena futhi vele ngangimsaba kakhulu uyena vele wayengitshela ukuthi mawukuthi khona into engiyishoyo khona into engiyishoyo ekhaya kuzoba khona something abazoyenza kumina or emndenini wami. Kwaze kwabuhlungu mfethu. Ngiyakuzwa siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngicela ukuthi lolu daba sokwazi ukuthi lifake kwi-social media lizokwazi ukuthi luvele
mhlampe nabanye bazokwazi ukuthi bengene, mhlawumbe angakwazi ukuthi begcineni ukwazi ukuthi uthole usizo. Yeah, mhlampe kuphi okunye ongakusho nje, mhlampe ongakucela kubantu? Engacela ukuthi bengisize ngakho. Ukuthi angazi noma ngizothi ikhanda lami liphithene manje, kodwa nje into ebengiyicela nje i-support nokuthi ngigcine ngiyitholile i-justice, ukuthi begcine bebanjiwe bonke. Cause le nto ngathi into ejwayelekile vele abayenzayo la ngasekhaya. Uma ukuthi siyabaluza manje, ababoshwa manje labantu, usho ukuthi kukhulu kusazokwenzeka. Because ngizwe kwistori sakho ngathi nasebusuku uyungalali uyiphupha zonke lezi zinto. Ya, ikhona konke nje lokho kungihlupha ukuthi uma ngilala la ephusheni kufika sengathi sekuyinye indawo. Ngathi sengibanje eThekwini, ngathi sengibanje khona la emakha sekuhlukahluka iy'ndawo, kodwa nje kusayisitoro esisodwa. Mhlawumbe waba khona mhlawumbe izinto ey'fana ne-counselling, mhlawumbe ama-social worker kanje okwazama? Cha, i-social worker lafika late cause nalo lasazama ukusesha ngayo yonke lento. I-social worker lasibona and nalo bezama ukusesha ngendlela yokuthi obala abafana cause basibona ngaloluya suku loluya. So laliphithi kakhulu ngaloluya suku, kanti nami ngangikhuluma amaphoyisa nanganayo efuna ngilinike ibhalise statement ngagcina ngalolo langa i-social worker. Alright, siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Yeah.